Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyo yo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalal Kinapudno ken Biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti umuna Samuel kapitulo 17, versikulo 37. Ti apo tinangisalakan kanya karagiti leon ken oso. Ti mangisalakan met kanyak iti daytoy a Filisteo. Papagayam intay denggan ti maysapay a pakasaritaan a maitampok iti daytoy a programa. Dalal Kinapudno ken Biag. Apay asimardeng ka, lakay. Adda man rin dagiti agtiltiliw ditan. Malapsan tayo da. Isumot lagayam nga ado ang motor kan tricycle tinakasardeng dito. Ay, Sapay jay naungot nga officer ti adda dita. Katmaan ano ko ma, kompleto mo ti papeles mo. Karin-rin nyo lang ti lisensyam. Kunakon ken ka. Ibiro kan dakmanan iti basol ko. Tapno agbaya dakmanan. Ay, una yan. Sapay awan pa'y naglakwak dito'y nateng alakaw. Day tangarod. Sapay saan da pumanaw. Aging ga saan da makaado. Kasano nga rodin ngay dagito'y lakok anateng. Malaylay damanen Sir, kumplito. Sumumbat ka, ha? Aguray ka man tatikitan ka, salbag ka lakay. Bastos ka. Saan mo't sir? Data. Bayadan data. Tap na maalam ti lisensyam. Sir, maasi kayo kumamit kanya. Saan pa'y analako ni bakat ko dagiti nateng may... Awan bibiyang mi. Wanyurod! Kakatwa. Sir! Ay, Tiliwan nyo dagiti driver anak katsinelas. Reklado, sir! Oy, siga! Ay, gumatang kayon sukay. Presko dagito'y lakok anateng. Manuti gatangam sukay. Umay ka dito yan. Sukay, umay kan. Nanang, dahito lang tila ko ta ita. Ay, naanak ko kasano kat inalamanin dagiti agtil-til. Anya? Maruamot ng dagita. Alabay amon, agla ako kakiti. Saan lanam na minsan da ngay narami dahito kada tayo, nanang. Kung ka lumabas tayo iti nagduduma a lugar, daw-dawatan da tayo. No, di da pa'y makontento. Alaan da pa'y ti lisensya ni tatang. Saan kan nga agumot anak ko. Maala, ingkakat ibaga kini tatang mo taagawid tayo ang masapa. Tani, basiteng tilakaw. Mangan kalaan lakay. Analin, mga lakay itiin na po'y mo anak ko. Wala nang. saan ay? Diyak kayatag. Napsuga ko. Tatang, nadamag ko. Dinawatan da kayo man gaya man di buhay di highway. Gagangay ng tikas dyan nga aramidin da. Kunak nga rod, abay-bay anan. Sumubsubran da kita. Kakaasi madagiti da duma driver. Ay, naruam damat nga minag. Adon, ti maperperwisyo a driver. Ano? Naibusin tila ko. Mapanak na mga anak. Uwan man nga rod anak, tani adot agatang. Agumata kami man ito. Ayaw may kain dito'y sukay. Ito'y kayam ti pwesto yo, nana. Sir, Ika na ka man itinatangalakom? ay uwan sir. Antoy sir. Thank you, ha. Pinan samot yung pinayagan ti inala na anatang. Saan nga rod? Iprinday ta. Basta na kita officer.
Namin anutak mo na tinawdawatan ni Jubangit ang pwesto. O nanang, atuin tinatang. Ni, nagatangan sila ko man natin, nanang? Ko anak, Ay na Edwin, inala di officer Abuaya. Anya? alabaybay amo na nako. Masukatan tumulaang dayjay. Talaga pagpungpung tutun nakday di a tao ah. Tatang, sumrag akon iti klase. Ni, malambot gayam ti klasem. Itulod dakmat. Kasano amay tulod ka, katawan gasolina, Manan? pinagbayad ko ngamin iti lisensya. Awalin na bati. Sige, agjipak lang arudan. Tani, maladaw akon. Nagligat ti biyag tayo dito palengke, Mare. Kas ita, agar arbes, kasano tayo ang makalakaw. Nagrigat mo't ngamin maray, tawan pagbayad tayo iti pwesto. Nagnina mo't ngamin ti renta. Imbag kumako na, no sanda nga umay dawatan, dagita nga officer. Wala. Awan manin ti gatang iti bagas inton madamdama. Imbagan ka at agpaspasada nila kay mo. Yung siyak ngay, ay, siyak lang tinamnamaan dagiti anak ko. Imbaglakit di amare taada day jay, isupay ama itulong. Tano day to'y laang paglakwak ay awan ah. Kat ti mapaspasadaan nila kay ko, isu at igatang na iti kasapulan medyo balay. Imbag paikan ka at anak ko tinulungam. Ay, siyak kayag may saak. Siyak amen. Iso anagasat kalatagam siyak, pare. At damat kat kumaganan siya ni nanang. No saan niya inala day nga officer tinatang alako na. Sapay saan ang nagpasada ni tatang, tawan gasolina di tricycle na. Sumubsubran day ta tao. Makapatayak lang no kastoy. Nagkudrap matanti sila. Kaano ay ang maisubli tinaputad alinya ti kuryente tayo? Pangalaan tayo nga iti pagbayad tayo iti kuryente. Kat tiliwmat at tiliw dagit ang otoridad. Jak malpas ti assignment ko no kastoy lang. Kasanuak ngay ang makapag-review. Nasaya at nakita ka, Maray. Ay, mapanak manin agkumpra iti lakok anatan. Katsi ka ngay. Awan nga rod ti pagpuunak. Ibagaman no sa dino di pagututanga, Maray. Ay, ijelending. Di ta ile. Di ayan na day jay. Inaldaw nga agbayad ah. Mangala ka iti application mo, tapno siyak ti mangko maker kan ka. Ay, sige man nga rod, Maray, kat agyamanak. Talaga nga awan ti kwartamin. Iso anaskan nga umutang ako. Nay, apay ngay. Aldawan, ngam di mo't lasumbrag ka ni ading mo, Edwin. At day si led na tatang. Nasakit ka no ti tiyan na. Ah, itaman pa'y. Tsaka amuman ken ko na. Wala tatang, bati kayo pa eh. Tamapanak pa iji palengke. Anay ko! Tatang tulungan na! Ha, Edwin, ti adim. Annalyn! Apay! Anay ko! Nagsakit ti tiyan ko, tatang! Anusan, tay-taray ka ninyo ospital, anak ko. Anay ko! Saan? At damanan na jay na officer. Paraan na manan. Sir, itaray ko yung ospital na ito'y anak ko. Na, adula amin na pambar mo. Tatang nagsakit ti tiyan ko, Jakon, may turan. Nakachinelas ka nagpasada. Sir, anak ko na ito'y. Mapanak inton madamdamay iti pwesto ni bakit mo? Uwan, sir, mapan kayo lang tayo jay. Kumusta ni Annalyn? Ay, upiraan da ka no. Appendicitis ti sakit na. Naibaglakit din ta na itaray mo ad Agos dito ospital. Ay, ingkakit di kitaan iji silid nga yan na.
Jak ngamin kabaylan akit kitaan ti panagsangsangit na. Gapo iti sakit. O ading, saglilima laeng dito, gumatang ka, nanakalaeng, naganuspay. Hoy! Ganak itinatang. Ay, ko sir, pasensya kayong tanik. Awan tayo matibay na mano. Agrason ka ba ilaeng? Nukunak nga ikanak. Awan ti adu asaw. Paglablabis kayon sir. Kanayon da kami latan niya ikaskas ta. Na. Sumungbat ka talaga, ha? Makitam tayo yung nakasalikad dito yung sikat ko, ha? Oh, paltog. Kahit mo timatay, ha? Ha? Ko sir. Ay, amon! Doon sa una itinainom ko, ha? Maulawak matan. Kabalak pa iti agmaneho. Kabalak pa ko naktumet. Mayawit ko pa ila ti bagbagi. Nagpigsa matan ti todo. Diya ko na'y makita ti dalan ko, ha? Mapansamot ang titurog ko. Nagpartakmat ang timasabat ko alugan. Doon parang nakon! Pagmat ta si Mardeng yung tinapik sa atudo. Saan ako na mabasa nga agawid? Talipatak tumot namin ti tarapal to'y tricycle ko. Adda natin nag-alugan itigit ti kalsada. Isartag ko ti tricycle ko. Mapan ko kitaan. Nasamag ti nakatinagan na. Adda pa'y kumanabiyag amay salakan ko. Nabiyag pa'y dayjay. Lukatak ti ruangan tilugan na. Sir! Ti awanan ba'y nga officer? Jak laim pagaro. Jak lakuman bimababa. At iti sopa sa kanya manalin. Kung nati doktor, dagito ka na tinasayata ka na. Naputa kalkalpas lang ti operasyon mo. Kabailak magtantag luto. Narigat no mabignat ka. Ayan datatang ka nanang. Ni tatang nagpasada. Nimat na nang naglako ni Jipalengke. Sakpay lang ati kadwam dito'y balay. Kaya't kung tag-subli eskwelahan, adun tinamis ko. Nagpaimbag ka pa'y di. Mala, mangan kan. Yati ko lang na disgrasya ni officer. Dagdamot ti ko na ni Ernesto Mari. Nakita na anatin nagtilugan na idaigi ti kalsada. Oo, naimot tayo kapan nakairan-ranada. Tanipay lakay mo, di nakakita. Day tangarod maray. Dayjay, intaray nila kay kuya ospital. Binaybayan na ko man Kat na nagdakas dayjay nga officer. Nagano ti pinerperwisyo na atao. Jak amuman kin ni Ernesto Maray. Ta intaray na pailaang agpaiso ija ospital. Kumusta nga tan ita dayjay nga officer? Awa na jay officer, analay nga kutong kung agdawat ka na kami a driver. Nawaya kami na makadalan nga awan pagputput ngan may. Ag makabula na, sipod na itaray ko yung ospital ni officer. Kumusta nga tamot itan? Ni, asino da, sir? Ni Manong Ernesto, adda ka di? Ay, sige sir, umunag kayo. Taayabak ni Tatang. Tatang, adda bisita yo. Mapana ko nagpasada. Asin uti... Manong Ernesto, Sir, nakarwar kayo gaya man di ospital. karuruar ko. Kat dito'y balayo ti mo na nga imayak. Daytoy lang tinanong mo abalay ko, sir. Ti asawa, kan ti duwang anak ko, ti kaduak nga gigyan ditoy. Manong Ernesto, agyaman na kiti panangisalakan mo itibiyag ko. Awanan niya man na, sir. Inaramit ko lang ti rumbang. Dayjay napasama kanyak. Naamiris ko. Nga dugayam ti bidot ko. Pakawanin na ko, Manong. Pakawanin na. Sa nagundawayan, dagiti pada at tao, iti kasta saan kantong agbabawi iti udi na.
Pagayam, di tanti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok iti dayti a programa. Dalan, kinapudno ken biyay. Insurat para iti radyo ni Elena Ludo. Musika, Jonah Reputaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon.